katika kuombea watakatifu wote ni neno la Mungu. Amen. Jioni ya leo niko nataka kufundisha somo ambalo nasema silaha 7 zenye nguvu ndani ya ulimwengu wa roho. Silaha 7 zenye nguvu ndani ya ulimwengu wa roho. Maisha ya Mkristo au maisha ya Wakristo ni maisha ambayo imefungwa katika safari, na hiyo safari ambayo imefungwa ndani yake imejaa vita, imejaa ziki, imejaa matatizo, imejaa zihaka, imejaa chuki, imejaa michongoma. So ukiwa ni mtu ambaye huna silaha ambayo unaweza ukajitetea katika vita hivyo, utakuwa ni mtu ambao unayelia kila siku japokuwa umeokoka. Yesu akusaidie sana. Fina ningeliomba, sitaki sana ikuwe mingi. Yesu akusaidie sana. Sitaki sana ikuwe mingi jioni ya leo. Nataka nizungumze tu kwa ufupi sana silaha 7 zenye nguvu ndani ya ulimwengu wa roho. Ingawa sitamaliza zote, nitagusa chache tu ambazo zitakuwa za baraka na za maana kwako, ambazo zinaweza zikakusaidia. Yesu akusaidie sana. Tumepewa maombi, na lengo la kupewa maombi ni nini? Lengo la Kristo kutupa maombi ni kwa sababu maombi kiwe kiwakilishi ambacho kitakacho kutusaidia katika kupambana dhidi ya vita vya uovu. Unajua kuna watu wanaishi magonjwa na kwao imekuwa ni kama vita. Kuna watu ambao wanaishi njaa, kuna watu ambao wanaishi, naweza nikasema ya kwamba wanaishi ukosefu, na kwa watu hawa imekuwa kama vita ambayo wanayoipitia. Sasa hao watu watumie nguvu gani au wafanyeje ili kwamba washinde katika vita ambavyo wanavyovipitia? Ndio hii ambayo nataka nikupe. Yesu akusaidie sana. Ndio hii ambayo nataka nikupe. Sasa kuna watu ambao, kuna Wakristo ambao wanajua ya kwamba maombi ni silaha. Ndivyo Wakristo wengi wanajua, na ni wengi wanapigika kihivi. Katika habari za vita vya rohoni hakuna mahali ambapo pameandikwa ya kwamba maombi ni silaha. Maombi haiko silaha. Ukishindwa kujua maombi ni nini, inaweza kuwa chanzo ya kukufanya upigwe kila siku. Ukishindwa kujua maombi ni nini. Number 1, maombi ni nini? Maombi ni mawasiliano kati ya askari na ufalme wake, au kati ya askari na makao makuu kwake. Jambo la kwanza, maombi sio silaha. Maombi ni mawasiliano. Ni mawasiliano namna gani? Unajua, ili kwamba watu waende vitani, wanajeshi, jambo la kwanza wanaandaa silaha zao. Jambo la pili, inabidi waandae kifaa, yani mara nyingi wanazoea kutumia mafoni au Motorola ili kwamba ziwasaidie kwenye mawasiliano. Hii inakuwa ni hivyo. Kwa hiyo kinachoenda pigana vitani haiko ile mikrofoni ambayo wanaenda nayo, ile mic, yani ile ambayo wanaita roja. Sio hiyo ndio ambayo wanaenda pigana nayo vitani. Wanakuwa wako na silaha, lakini ile pale iko kama mawasiliano kuwasaidia. Kwa nini? Wakitaka kushindwa vita, kama wana msaada wa kuhitaji kupata silaha, mavazi au chakula, watatumia sasa ile maiki kuita, wanasema huku tunazidiwa na vifaa fulani, tunataka msaada. Hapo haiko ile maiki ndio inapigana. Ile maiki inatumika tu kama mawasiliano. Sasa katika maisha yetu, Waefeso wanasema kushindana kwetu si juu ya damu na nyama. Ina maana maisha ya Mkristo ni maisha inaishi vita, lakini maombi sio silaha, bali maombi tu ni kama telefoni ambayo inatumika kumuita Mungu wakati wa vita. Kama kuna mtu ananielewa juu ya maombi, kwa sababu vile tu simu inatumika kumuita Mungu wakati, haiko silaha. Sasa Wakristo wengi wamebakia kusema ya kwamba maombi ni silaha, maombi ni silaha. Maombi ni silaha namna gani? Nitakwambia nini silaha ambayo inasaidia watu katika ulimwengu wao. Ukiwa ni mtu ambaye huna mawasiliano na Mungu, vita vya kiroho andiko ya kwamba utapigwa na hauwezi shinda. Na ndivyo wengi walivyo, kama hauna mawasiliano na Mungu. Na unaweza kuwa na mawasiliano na Mungu, lakini kama connection iko mbaya, hata kusikia.
Unajua connection ya Mungu wakati wa maombi, wakati uko naomba, ile ni mawasiliano. Lakini connection ikitaka kuwa mbaya ni pale unaomba na mashaka, unaomba uko na hofu, unaomba uko na mawazo ya mingi, unaomba uko na sauti za mingi muweni. Sawa na connection pale uko na yumba na Mungu hawezi kusikia. Hata kama unaweza omba inakuwa ni good. Yesu tueleza. Hii ni jambo la kwanza. Leo andika kwenye huko naandika, maombi haiko shira, maombi ni mawasiliano. Jambo la pili, maombi ni uhai wa Mkristo. Maombi ni uhai wa Mkristo. Mkristo ambaye iko hai ni yule anayeomba, na Mkristo ambaye amekufa ni yule ambaye haombaki. Sijui kama unaongea unanielewa. Mkristo ambaye yuko hai ni yule mwenye anaomba, na Mkristo ambaye amekufa ni yule ambaye asiomba. Tuko hapa, unaweza kuwa mimi na wewe tuko hapa, petetre maisha yako unakuwa mtu wa kuomba 5 minutes. Andika ya kwamba hauna uhai. Yesu anampata Petro amelala, akamwambia na maana hujakesha hata lisaa. Ulimwengu wa roho na rekodi maombi ya lisali moja hapo. Sasa kama iko sanjo na jitahidi, mwanzo ya maombi ya ulimwengu wa roho inaanza kwa lisali moja kupanda masaa 2 hadi masaa 3. Huko hauwezi eneza 30 minutes. Yesu tueleza huko hauwezi eneza hata. Kwa hiyo jambo la pili, maombi sio silaha. Maombi ni uhai wako, uhai. Kwa hiyo maombi ni kiwakilishi cha yaani haiko kiwakilishi cha mahitaji tu, ni kiwakilishi cha kufanya kuwa hai. Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Ina maana hatuombi tu tupewe mahitaji, no. Anasema ombeni bila kukoma, kwa sababu maombi ndio uhai wetu, ndio ambaye na uwezo wa kutupa nguvu ya kutufanya tuwe hai siku baada ya siku ndani ya Kristo. Hii ni jambo la pili. Jambo la kwanza nimesema maombi ni mawasiliano. Ukitaka kuingia kwenye vita vya roho, utatumia maombi kama kifaa cha simu kumuita Mungu. Katika hivi vita liko unapigana na kosewa na kitu fulani juu nipatie ushindi, na kosewa na kitu fulani aisa ni mangoza ni mawasiliano. Na jambo la pili nimesema nini? Maombi ni nimesema ni uhai. Ili kwamba udai ya kwamba uko hai lazima ukuwe mtu mwenye unaombaka. Yesu atusaidie sana. Hiki ni kitu ambacho nilitaka ujue kabla sijaingia kwa somo. Maana niko nataka nizungumzie kuhusu silaha 7 zenye nguvu ndani ya ulimwengu wa roho. Silaha 7. Sasa tumepewa silaha 7, na bila hizo silaha 7, andika leo, hakuna nyingine silaha zaidi ya hizo yenye naweza tumikisha. Yaani Biblia nzima nimerekodi, yaani na kusoma kwangu kote nimejaribu kutafuta, tumepewa tu silaha 7 peke yake. Yaani hizo silaha 7 zinatosha kupigana ndani ya ulimwengu wa roho. Haijalishi ni vita ya aina gani, ukitumia hizo ushindi ni wako, na ukitumia kinyume ya hizo silaha unashindwa. Na juu hizo silaha inabidi ukuwe nafasi kwenye utakuwa unaandikia. Juu unaweza kufundisha tu silaha usizijue. Yesu atusaidie sana. Naweza kufundisha tu hapa na unasaulika. Namba 1, silaha ya kwanza, maana sipendi kupoteza muda. Silaha ya kwanza ambayo tumepewa katika ulimwengu wa roho ni silaha ya kwanza ni kweli ya neno. Kweli. Anasema katika kitabu cha Yohana 8:32, mtajua kweli na kweli itawaweka kuwa. Sisi sote tunazoea sana kusikia hapa, lakini nataka nikupatie ufunuo mwingine yenye inakuwa nyuma ya hii kweli. Yesu atusaidie sana. Nataka nikupe ufunuo yenye inakuwa nyuma ya hii. Mtajua kweli na kweli tawaweka kuwa huru. Kweli ndio msingi wenye nguvu ya maisha ya Mkristo. Ukikuwa na hauyajuaka kweli, utakuwa ni mtu ambao unayelia na unaishi kutangaza vita na watu wengine siku baada ya siku na hujua.
Anasema katika kitabu cha Yohana 17 mstari wa 17, Yesu anasema uwatakase kwa ile kweli ya neno lako. Uwatakase kwa ile kweli ya neno lako. Ni kweli gani ambayo Kristo alitaka wakutakase nayo? Maana naposema uwatakase, na maana uwasafishe kwa ile kweli ya neno lako. Ni kweli gani? Number 1, ukishindwa kujua ukweli kuhusu biashara yako, unaweza sema ya kwamba balishaka niloga, unaweza sema balishaka nifunga, unaweza sema balishaka funga nyota yangu, lakini haiko vipi. Tuko watu leo ambao mpaka leo wanachuruzaka mbe hawayaona mafanikio. Juu ya nini hawayaona mafanikio? Paske hawayaiwaka kweli kuhusu biashara ambao wanayoifanya. Unajua, katika ufanyaji biashara hatukuitwa si bote kuwa wafanyabiashara wawese au kuwa wafanyabiashara wa nguo za mitumba au nguo za gaze. Hawa hatukuitwa kuwa sote wafanyabiashara hapa. Hawa hatukuitwa si bote kuwa wafugaji wa mambuzi au mangombe. Kila mtu iko na kweli yenye Mungu alimwitiaka, na ukifanya hiyo unafanikiwa. Yesu atusaidie sana. Unajua virisi gani zinakuwa mwakili ya watu mingi leo? Virisi zenye ziko batu iko pre kwenda kwa maombi, banamuombea kisha banaomba na mai kwenye akili zilishaka punguka za vichwa watu mingi, akili zishakaisha. Anaweza enda banaombea mai au banaombea mafuta, kisha anasema hii mafuta ndio ndakuwa na delivery hapo biashara yangu iongezeke na nipate faida. Anakuwa na shida, kuna mwangia ile mai kwa biashara, anapakala mafuta. Hiyo sio kweli. Amesema nitabariki kazi za mikono, kitakachofanya ufanyikiwe na ufike mbali, biashara iongezeke. Ni nini? Ni wewe kujua kubuni, yani kuwa na maarifa ya kufanya ile biashara iendeke kwa haraka. Maarifa ya kwanza ni kujua kuongea na watu vizuri. Uko mpetete, unaweza kuwa hauzishaki kwenye biashara yako, basi unakuwa na mdogo sana, unakuwa na chamba bakilia, unakuwa unaonesha bakilia sana vile habana kitu na hawatakuwaka kitu, na unamwambia upendo uende, hata usiuze biashara yangu, sikuhangaiki, niko na Mungu wangu na mai yangu nilipakala hapa na mafuta yangu. Na kuambia utazidi kuomba kwa sababu hauna kweli. Yesu atusaidie sana. Kweli. Wengi wanahangaika hivi kujua kweli. Unajua kinachofanya biashara isonge mbele sio kuipakala mafuta na sio kuimwagia maji ya upako. Kinachofanya biashara ikupeleke kwenye kiwango cha mafanikio ni kule kujua kuongea vizuri na watu na kujua kushanje madivere kila wakati. Unajua ni bora nifaidike kidogo, lakini nitoka mbio na naenda nangua vingine. Yesu tusaidie sana. Lakini ukishindwa kujua hii, kila siku utakuwa unatukana watu mkartier, utakuwa unasema iko sawa vile balishanifunga, iko sawa vile balishaniloga, iko sawa vile shangazi yangu ndio anabeba bahati yangu, iko sawa vile kama niko hivi leo siendeleaki. Huko mtu mwenye ajifungaka na shinda kifasa, hakuna mtu aliyekufunga. Unajua anasema nini? Asema taifa langu linaangamia kwa kukosa nini? Ndio maana level ya kwanza ya deliverance haiko mpaka bakuombea upige mapepo na lalamike saa vile duru moja yenye sema ndio deliverance. No. Yesu anasema mtajua kweli na kweli tawaweka hatara ya kuombea maombi ya deliverance. Ukijua kweli ushafunguliwa. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, nirudi kwa wamama, hasa ni matasa. Huko mtu mwenye mpaka leo angali anahangaika, aseme mtu shangazi yangu, tate yangu, voisin yangu, sijui bakwabo bwana yangu au bakwetu ndio wanifunga tu. Unajua atoa ombi maombi ni hapa. Huko wakati hawezi pata mtoto, unaweza kuchelewa kabisa. Kwani kwa sababu wewe vita yako umehamisha kwa watu. Lakini Paulo akasema vita vyetu si juu ya damu na nyama. Vita vyetu viko katika ulimwengu. That's why ana ni tasa. Hakuwahi sema shangazi yangu ndio amenifunga tu. Hakuwahi sema babu wazee yangu ndio wanifunga. Hakuwahi sema ana akashona kitu. Ana natoa sadaka ndo mimba hapati. Ana naingiaka kila siku mimba
hapati. Akasema no, nirudie kwanza parikuru ya baba zangu wa imani. Akapata katika kile kitabu cha Kumbukumbu ya Torati sura 7 mstari wa 14 hadi 15, anasema hivi, aseme basi mtabarikiwa kuliko mataifa yote ulimwenguni, hapata kuwa aliyetasa mtu mume au mke katikati. Akasema kwa kuwa ni kuwe tasa. Maandiko nasema nini? Aseme akamimina moyo wake mbele Bwana. Wakati anatoka pale bazemo, ana hakukuwa tena na kilio cha mingi. Anatoka pale akiwa na uhakika mtoto unapata, na mtoto akapata. Kuja sasa kwa maombi ya Wakristo wa leo, Mungu kama sipati mtoto, shangazi yangu sijui nani. Nono, unapokuwa utasa kiuzao, jua kwanza kweli Mungu amesema nini kuhusu uzao. Mungu amesema nini? Ukijua Mungu amesema nini, huwezi kuwa na taa ya kulaumu watu ndio wamekufunga tumbo lako. Utapambana na Mungu. Amesema nini? Aseme katika kile kitabu cha Isaya, amesema katika kile kitabu cha Isaya 23, amesema 23, aseme leteni maneno pamoja nami, nielezeni shida yenu nami Mungu nita. Yesu tusaidie sana. Leteni maneno pamoja naye. Na maana katika kitabu cha Isaya sura 66 mstari wa 9 anasema, je, mimi Mungu nilete wana karibu kuzaliwa nisizalishe? Au mimi Mungu ninayepana wana nilifunge tumbo? Si mimi, asema Bwana wa majeshi. Ukijua ya kwamba ni hivyo, utajua ya kwamba kweli yangu ni mimi, sio kuwa tasa. Kweli yangu sio kulifunga tumbo langu. Kweli yangu ni kuwa na mtoto. Utaenda mimina maombi mbele za Mungu, nasema umesema tuzae tukaongezeke. Mbona tumbo langu limefungwa na sioni mafanikio yoyote toka nilipoanza? Unagundua hapo tu umesema njoo kweli, hayaita vya mingi. Yesu tusaidie sana. Hapo au aplike vya mingi. Niende kwanza kwa mabinti. Kuna mabinti ambao mpaka leo wanahangaika, wengine ni ulozi wa jamaa, sijui nimetoka familia mbaya ndio maana siolewaki, kila siku navunja mali, kila siku Mungu sijui masque de vieillesse ndio zinasababisha nisiolewe. Asiko masque de vieillesse. Hauyajua kweli kuhusu ndoa yako. Kila mtu ameitwa kuolewa. Hakuna mtu ameitwa kubaki, na kila mtu ameitwa kuolewa na kile akipendacho na kuoa yule anayempenda. Anasema katika kitabu cha Hesabu 36 mstari wa 6, Mungu anamwambia Musa, aseme basi nenda kawaambie binti wa Serofehadi na waolewe na wanaume wawapendao, sio wawatabiriao, sio wanaume. Anasema na waolewe na wanaume wawapendao. Yesu atusaidie sana. Anasema hivi. Ina maana level yako haiko kusema sema masque de vieillesse ndio ilishatumana sitaolewa. Ukijua ya kwamba uko na domo sana, usiende maombi. Punguza tu domo ndio utapata. Ukijua ya kwamba uko na kiburi, sikimbie maombi. Punguza tu kiburi ndio. Ukijua ya kwamba hauna kazi, no gali fio gali kweli, punguza kiburi. Tafuta kazi. Ukijua ya kwamba ungali unavala nusu uchi, punguza tu hiyo, vala tu manguo ya kujishikia na mwanaume Yesu tueleza. Ndivyo wengi walivyo. Unaweza ukahangaika huko naomba ndoa, basi wameshaniloga, sijui nimeshafungwa wapi kivuli changu, sura yangu. Tatizo haiko sura, tatizo ni mdogo, au kuvala, hauna kazi, uko na kiburi ya mingi. Nani atakuoa? Unajua nani anataka? Anasema mezali, apataye mke apata kitu jema. Sasa nani mtaenda beba mwanamke wa kiburi? Unaona fikiri utakuwa tena kitu chema? Yesu atusaidie sana. Nani atabeba mwanamke mwenye hana kazi? Mafonde kitu kila siku zenye hazina kazi. Nani? Dunia ya leo. Bwana tueleza. Dunia ya leo nani? Nani anaweza? Nani? Yesu atusaidie sana. Pingine msilaumu ulimwengu wa giza, seme njoe ndio nafanya kuwa giza. Pingine mtajua kweli, na kweli tawaweka kuwa huru. Ndio kweli hiyo.
wengine katika huduma. Unajua, unaweza enda milimani ukaomba miaka 40, ukaomba miaka 10 ngapi sijui, ukaomba ukaenda mifungo ya siku 14, siku 12, pesa baba katika chini, na roho yako mungali chuki, roho yako hamuna roho ya kusaidia wengine. Hiyo utaionea kwa video. Ataombe miaka hawezi. Anasema hivi katika kitabu cha Yohana 13 mstari wa 34 hadi 35, asema pendaneni kama nilivyowapenda mimi. Mkiwa na upendo wa nyinyi kwa nyinyi, hapo ndipo watu watakapojua kwamba nyinyi mmekwisha kuwa wanafunzi wangu. Na chuki. Uko nasema nikipata pesa watu watanikoma, mshushe. Watakukoma, utajikomesha wewe peke. Nikipata pesa mwavenini kwa wao watanikoma. Ukijua kweli itakuweka kuwa wazi. Yesu atusaidie sana. Amen. Hiyo nyingine problem nyingine ya tatu nasema nini? Problem ya tatu nyingine ambayo inafanya watu wengi wasifikie level ambao wangetaka wakuwe ni iseme nini? Ni kutumika kazi ya Mungu kwa uregevu. Kutumika kazi ya Mungu kwa kusukuma. Amesema laaniwa afanyaye kazi ya Bwana kwa uregevu. Ukiona tu unaishi laana na ukijua tu ya kwamba unafanya kazi ya Mungu kwa uregevu, usiende hata maombi. Hata wakutilie mikono, wakutilie na miguu, wakutilie na kichwa, hata walete nani, hautaenda basi na hauwezi pata wenye. Yesu tueleza. Tusome Zaburi. Tusikie Zaburi anasema nini? Zaburi 51 mstari wa 6. Tusikie Zaburi anasema nini, anataka tufundisha nini Zaburi? Zaburi 51. Ndio. 51 mstari wa 6 tunasoma katika jina la Yesu. Amen. Sita amesema hivi: tazama, wapendezwa na kweli hiyo moyoni, nawe utanijulisha hekima kwa siri. Yesu atusaidie sana. Aseme tazama, wapendezwa na kweli iliyo moyoni, nao utanijulisha hekima kwa siri. Kweli iliyo moyoni mwako ndiyo Mungu anayopendezwa nayo. Acha kusema watu wamekufunga, acha kusema watu wamekulaani, acha kusema uko keke pale umefungwa. Uko tu kweli yenye hauna roho yako, na hiyo kweli ukikuwa nayo unafunguliwa. Amen. Daudi anajua hii, anajua kwamba apendezwa na kweli iliyo. Anaambia Yeremia nini? Anaambia Yeremia 33 mstari wa 5, niite nami. Imagine unamuita Mungu, utamwambia nini? Yesu atueleza mahitaji yako kuhusu kweli gani? Mungu anataka unapotaka kumuomba, leta neno lake ambalo amelisema. Ulete neno. Unajua wana wa Israeli wakati wanamuomba Mungu atoke utumwani, wakati wanaomba walikuwa wanasema kumbuka agano liloweka na baba yetu. Juu ya nini hawakumwambia Mungu tutoe? Wanasema kumbuka. Na ni kweli saa Mungu anashuka anaonana na Musa, anasema nimesikia kilio cha wana wa Israeli, nimeona mateso yao, machozi yao, kuteseka kwao, lakini imenifanya mimi nishuke, nimekumbuka agano nililoweka na baba yao Ibrahimu. Ni neno gani yenye Mungu alishakasema juu ya maisha yako? Ukijua neno yenye Mungu alishakasema juu ya maisha yako, hauna taa ya kupigana vita na watu. Silaha ya kwanza hiyo, kuongea ya mwisho japo kwa dakika kama 5. Silaha ya mwisho ni diri ya haki. Diri ya haki. Anasema tuvae diri ya haki. Haki ni nini? Haki hapa imekamatwa kama diri, na diri iko sawa na antibali. Kazi ya antibale ni nini? Ni kuzuia masasi yenye tagonga kifua. Kama kuna kia masasi yenye nataka kugonga mkifua, kazi ya ile diri ni kuzuia mishale, kuzuia masasi yenye nataka kugonga kwenye kifua. Sasa haki yetu ambayo tuliopewa na Kristo, yani tafuta kujua ni haki gani ambayo Yesu amekupa. Haki anahitaji katika maisha yako, simamia haki. Amesema nini katika kitabu cha Warumi 10:10? Kwa moyo mtu huamini hata kupata.
Anasema katika kitabu cha Yohana sura 1 mstari wa 12, anasema na wote waliomwamini walipewa uwezo wa kuitwa kuwa wana, walipewa haki. Yani hapo ulipopewa uwezo, ulipewa haki ya kuitwa kuwa mwana. Yesu tusaidie sana. Ni maana kwa tafsiri nyingine, haki yako si utumwa, haki yako ni kurithi. Anasema katika Efeso sura 4 mstari wa 1, basi murithi awapo mtoto hana tofauti na mtumwa, ingawa ni bwana wa mambo. Anatakikana apewe, lakini mali yake iko chini ya mawakala, ili kwamba wamlindie wakati ambapo utakapoamriwa. Leo kama kuko vingine venye haupati, basi kio ungao unajua sasa vile haki yako ni utumwa. Ndio vingine baba, huko mwali watu kama vile haki yake ni utumwa wa magonjwa, hata waipona magonjwa yangu ilishakarudia tena. Utapewa haki ya magonjwa, na kwa kupigwa kwake Isaya 55:5, na kwa kupigwa kwake mstari wa 5 sisi tume. Manake haki yako haiko magonjwa, haki yako ni uponya. Yesu tusaidie sana. Ndio haki yako. Haki yako sio ukosefu. Unajua kuko watu walishajitengenezea ile hali ya kusema ili tu tuishi. Mungu tu vya Mungu vinakawiaka, vya Mungu havikawiaki. Mungu anatembeaka selo akili ya mtu na mawazo ya mtu na mafikiri. Ukisema vya Mungu vinakawiaka na vitakawi. Kumbuka somo ambalo nimefundisha majuzi, kumiliki lango la kinywa. Wewe sema tu vya Mungu vinakawiaka na vinafanya nini? Vinakawia. Atakupa ambacho sema vinakawiaka. Anasema Petro wa kwanza sura 5 ile ayako asema kwamba mshtaki wenu Ibilisi ni kama toa Ibilisi, sema mshtaki. Kazi ya Ibilisi anakamataka kila neno inyonaongeaka, kisha ile neno anaishika anaenda kushtaki na ile neno. Ya Mungu vinakawiaka na vitakawia. Haki yako sio utumwa, haki yako sio kulala njaa, haki yako sio ukosefu, haki yako sio kusaidiwa. Yesu atueleza haki yako wewe ni kusaidia. Amesema katika kitabu cha kitabu cha Isaya sura 1 mstari wa 13, anasema ya kwamba nini? Aseme soma hiyo andiko mtumishi wa Mungu. Tusikie anasema nini? Isaya sura 1 mstari wa 13. Tusikie anasema nini? Isaya sura 1 mstari wa 13. Biblia inasema hivi. Ndio. 1:13. Karibu bosu. 13 nasema hivi. Maana mtakuwa kama mwaloni ambao majani yake. Isaya 1:13. Yes. Maana mtakuwa kama mwaloni. 13:1. Na mtu hodari, yes, atakuwa kama makumbi, na kazi yake kama cheche ya moto, nao watawaka pamoja, wala hapana atakaye wazima hao. Yesu tueleza. Aseme na mtu hodari atakuwa kama makumbi, na kazi yake itakuwa kama cheche. Ina maana maisha yako, uhodari, kila kitu ambacho inabidi uishi kwa uhodari. Uhodari sio udhaifu. Huko watu ambao wako udhaifu unawaime haki yao, udhaifu unawaima urithi, udhaifu unawaima kile kitu ambacho wangelipaswa wale katika maisha yao. Ukiwa hodari, kazi yako itakuwa kama cheche. Yesu tusaidie sana. Kwa hiyo inabidi ujue ya kwamba umepewa haki ya kuwa mrithi, sio mtumwa. Umepewa haki ya kuishi maisha ya raha, sio maisha. Umepewa haki ya kulala kama mwana wa mfalme na si kama mwana. Yesu tueleza. Katala maisha nyingine, niambia Mungu yeye haiko haki yangu. Ukijua ya kwamba maisha yako ungana unalala kumatela bisanya, mwambie no, haiko maisha yangu hii, ubadilishe hii. Nimechoka kuliwa na kunguni usiku, inabidi ubadilishe hii maisha hii, sister hii. Ukijua ya kwamba maisha yako ungana unasubiri upewe ndio ukule, katala hiyo haiko maisha yako. Ambia Mungu inabidi nitoke kwenye liste ya kupewa niingie kwenye liste ya kupaa. Ya kupana. Ukijua ya kwamba haki yako ni kuwa msaada wa familia,
hautakuwa mzigo wa familia. Utaambia Mungu, inabidi nitoke kwenye kuwa mzigo kwa familia, nikuwe msaada. Anasema siagi na asali utakula ikiwa utajua kukataa ubaya na kuchagua wema. Ndio siagi na asali utakula. Hautakula siagi na asali ukiwa ni mtu ambaye unashindwa, yaani ukiwa ni mtu ambaye hujajua kukataa mabaya. Siagi na asali utakula ikiwa utajua kukataa mabaya na kuchagua yaliyo mema. Nahisi ya kwamba kwa mwisho leo tuishie hapa, kutokana na muda, nisikule muda yenu ya mingi. Sijui kama ndio saa zenu hizi. Yesu tueleze. Sijui kama ndio hizi. Silaha 7 mbili hizo. Nahisi ya kwamba hizo mbili zitakutosha kwa leo. Amen. Yesu tueleze sana. Amen. Kwa hiyo naamini ya kwamba sehemu ya pili ya somo hili iko na hizi silaha zilizobaki ndio balaa kuliko hizi ambazo nimekuachia. Tafuta kweli kwa maisha yako. Kama hauolewi leo, usisumbuke aseme wachawi ndio waliloga au walibandika maso mbele yetu. Usisumbuke. Tafuta tu kujua nini kinachosababisha. Kama biashara ifanyiki, usisumbuke kusema walishakashimika dawa. Huko nenda kwa mfano kuungali ungali nenda chunguza sijui miwa. Tuiba kuomba Mungu. Yesu tusaidie sana. Tuiba kuomba Mungu. Ambia Mungu akupe kujua kutembea kwa silaha zake za roho. Maana vita vyetu si juu ya damu na nyama, bali juu ya falme, juu ya mamlaka, juu ya mapepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Usipigane na mwenzako mwanadamu, usichukie mwenzako mwanadamu, usiwazie kama mwenzako mwanadamu njoo alikulogaka. Usisemake kama niko hivi aseme wenda maisha yangu kuko fasi kwenye nishaka kwamba. Tafuta kujua kweli. Ambia Baba asante jioni ya leo. Tunasema asante kwa neno lako Mungu wetu, maana limekuwa neno lenye ushindi, neno lenye faraja. Hata Bwana kujua kutembelea kweli ya neno lako, utupe kutembea katika